Kilit cha setelah kepertai berjalap ega gospel hang jingtau baro. Kebelak sim naga gospel jo Markus kelana makan reu ket kharkhasan. Kadai ke jing bethau Jisu ya kisenran ban pin sapriang ya khabor babha hang jingtau baro. Bada ke jingilap jengki kebelak akhir peteng ban hadu menta mene ke khabor utrai kaya im haki bendeu. Sisingi haswa bengin poi syaga jaka ke bapelong ya ke precision. Nak kaliang jengi ngilayok bane jengok sywa ya ke yeng bishop kabadan haja flong. Kabahau akasil hat diocese. Kabalak pej bat kemi do Bishop Bijoy. Kabangila yo banyak kendu bat kirun yang hangni. Kabakila batai ya ke jinglong jingman bat ka khana kani ke jaka. Really, we are grateful and thankful to God that we got you as a friends, that you come from India. Ngadai bahasa libare. Betang skingi dan hangni apa Selhat diocese. Hapo kayong bishop tengkal bagi perlok ni wan hangin namtakan ke promotion jang ki kasi jungi ki basa hapo Bangladesh ni syaiwan borbor malau usnem pad matakan ting yo lat yo lam lem ni ki perlok jungi ki ban mentana selong pangile syaka bagi jaka ha bagi senong sat number ponji kabade senong ka pelong ya ke promotion jang ki kasi jungi Bat ka ba khamsong tenat hangni kalong bau bishop la thietdu si benta ke jaka kerpang nag benta ki khasi bakin syong kin sa bat roi ha kani kisnong la ka bakin siru kindiat ka por baki yo bat la bat siu. So we got 3 portions of land there. So one land bought by the Salesian sisters, and they will build their school, convent and health center. And there is another land belongs to the housing plot. Some of our Kashi family, they have brought their land there, and they will there build their houses. The another land belongs to the commission. So the diocese have a plan to so that we can have a good offices. So therefore there will be building some office also. Haba persang na kaliang saskom banlom ni program niam kabalang haman ki diocese yang kejela. Ngi sngau komen ba menta ka kenti hadin ke jingyo sngau ya ke jingshir hem ki pa jongen kabalang ki basyong basa hakikat to ka ni tili kisnong jong kari Bangladesh. Nilayo ban ban sakhi da laki khmat ringkat ka misim shir hem jeki. Teba kilawan ban tu na ka menta ka procession yo khares ka ba ki jupelong sisin sinem. Ka ba menta usnem la pelong sat number punji Divine Mercy Parish Dimai Borolika. Hatu, i dem yo play. Balai ni i yo play. Maya hau prai. Pagajubak maya hau prai. Oi ni i yo play. Balai. Ahni kejubak mangga hai bha uprai tamayau hai ye yo play na baru play i ni maya uprai hai bha uprai tamayau hai kejingli ka anyone uprai mayau hai ye yo play na baru play i ni balai padu play i ni Hato blame ye na marang ye Tere jingli. Ani upray wan maya hui. I upray te maya upray. Hai bha upray maya hui. Tere jingli man kande. Ani wan upray maya hui. আমাদের অনেক আশীর্বাদ করেন আজকে তিনি আমাদের রাজা আজকে এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা এই খ্রিস্টকে রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছি তাই আসুন হৃদয় উজাড় করে আমরা ঈশ্বর প্রশংসা করে যিশুকে ধন্যবাদ জানাই এবং একই সাথে লং us in jong is in but long us in jong bin sin juni bro ben but it yang buram yau Kuat ban kepada Yesus
usin kisin ban terbuka doa yang ini ban jerap yang ini nangba ni laban sitri hok yang ini dan longkum kirayat joku aba tulong sencar yang ini barang to play try to subat kurku yang ini usin ke petai baksin ke bersih jadi barang jerap dan terbuka doa Tong yang buram bantuin ini roh yang try to su nang benda ke bersih yang ini roh yang mai ke Yesu আমাদের এই ধর্মকে বিশিষ্ট জীবিকার জন্য আছেন বিশাল মহোদয় আছেন এবং আমাদের এই ধর্মপল্লী পালপুরুষ রয়েছেন আরও রয়েছেন আমাদের প্রত্যেকটি রংবাবালাল যারা বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে শিশু আছে শিশুগণ আছেন Kebelai fibaro kiba pet ya kane katuk kebor jingi belai jingi ke evangeli gaudium ni ke jingkemen jang gospel lalam cepi dak saskom tegolong ke jingkemen bakrau haduk tata kumbangi i ke jingi tanat jong kane ke jaka pe ke pandal sete ki briu ki paidung ek lazang wan tut kani ke jaka kani ke procession kani ke annual eucharistic procession ke ba kerpang na mentai khasi ba wana keleng-geleng ke jaka ki ba sa apa kari Bangladesh te aling nya bot nya sangap iki ke ai bakidan ban pesngo ke ai ha kanu korkom ke jingle neam jeki narong shadong nya sakhi hi dak la ke jongki khmat ingkat bot ngi saskom kulai shibon nangkong na shop aku bleh I shibodium kena ka lat hanya haju siara te nya katwianga ka meri shetong pier chnong atibel kuma punji kena ka ramba balang association ka chong youth catholic nya vice president hisbe anga te I kena ka mai tine kena ka stall agi num jingya rapi hai bha kena ka balang I chong catholic hai bha kai chu hai nei youth der jon youth der yarap higi boromba I seminar I pekre kaile pentokam kena ka poisa hai bha ka seminar bro te pengkre kereng-kereng I program bro penyat I kena ka ini poisa pentokam iki kai chu bo jing yarap a bro I hag student bro kin e bro prokot yarap higi kachi e abor higi te kai chu bo ya seng kai ne procession bro te a kami ka khasi student youth union pentoka mini poisa bo ajing yarap higi tu kena ka di kena ka donation kena poisa bo nga ka kerteng ga Teresa la ka chiang ka snong jonga ha double sara te ngasngau komen bat ngasngau tenap bat kadap da ka jing komen naduk ka danut naka benta ka ka jing wan jing ya seng jongi naka benta ukris em tinge syait pelong ya ka ka jing ya seng man usnem bat ngia kenduk baro lang ki pra snong khasi jongi hapok ka ka Bangladesh bat ka ba nong ka ba aru ngasngau ngu ba la pediang yenga ban yang hamne ban kren syapang ka ka jing wan jongi ki riu nget hangne hapok ri Bangladesh kumba ong sarong kumba kop sarong ngilong kiba sirhem hadu kata-kata mo ngiwan jinga seng nagisnong ba per da ka jing sirhem da ka jing kemen ka bakrau nadu ki samla hadu ki rongba ki temen ki san mo ngiawan hangne pan ngisngau kemen hadu kata-kata bat haba pai sya ka jinga seng mitru hangne hapo ri Bangladesh jongi man lagisnong haka sngiu belai khamtam anda ngiwan ka jinga seng mestep haka naka benta ka mas parhadin lai bejeng ya pelong ke jing de rosary parhadin pot pade ka porjan met nyau kumba pra bejeng ya pelong ke jing seng met pade haying ki pra banget ngi kum ki Catholic lei ngi yo ka jing ya da naka sarkar ru ngi yo ka jing ya da naka sarkar ki pha ki pulit ban ap yangi abangi pelong kum ga sngi kraw kum ga sngi Christmas ru ngi yo ki jing ya da ka bakraw naka liang jong ka sarkar hoi nak we kaliang ya dap ya biang hi ngisngeu kumbang ngilong hi kitrai ri hang ne hapo ri Bangladesh ngiyo la ka jong ka jing tre jing ta jajar la ka jong ka lengkha dang don su ki snong ro ki bampat biang re ngi don katukat ne snong ki ba ngi layo jajar la ka jong ka pata pat ngi im sup ngi im sain
yang burung jauh sin kesi tak berjumpa pada sinopa ram jauh sin kesi takkan tu terikna tak kedua jom kesi Kajing pule nak kita baan Samuel. Hagi tobis ni Kijat Israel Barok Kilawan Syah David Hebron. Bat kila Hagmi Nide kasihan kado jongpi Hagi por bamen shua Menba usor ulalong usir jongi. Hal kata kapor inong sangsar lariki bain yang Jesu laong la penim yang kibai pat to un penim yang lade ada ulong Chris jongu blai belaji jongu kichipai ru lariki bain yang আজ আমরা ইষ্ট রাজার পর্ব পালন করছি। আজ জিয়া সিং উপলক্ষে খ্রিস্ট রাজার পর্ব আমরা মহা উৎসবে পালন করছি এই স্থানে। মণ্ডলীর প্রার্থনা বছর খ্রিস্ট রাজার পর্ব দিয়ে শেষ হয়। আগামী রোববার থেকে আগমন কাল শুরু হচ্ছে আবার।
baka jingsnya jong nabat jong fi kan long kaba hun haublay ukpa badan bol baro yang biasanya dijopi nak bencar jerobat keburom teng jong u kajimen joy yang i badia kebalang barok away. সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা তোমাদের আশীর্বাদ করুন। খ্রিস্ট রাজার উপাসনায় অংশগ্রহণ করেছ, খ্রিস্ট রাজার কথা মতো জীবন যাপন করো। Nabang ketua dengan sisa kalong ketimbang, bat kesnam dengan kalong sisa ketindi. Bat kini ki bandai ketegajat kekenja, kapelong ikani kejat paruju jisu. Har-har kuai, tambrai, dan impor ki selain sisa. Tekuma PE mentah. Pit kini kipai jongit paradok prasnam jungi khasi basa hak negeri. Nak keleng ki paris berper-per, nak keleng ki balang senam berper-per. Kilawan Malaysia mentah hak ni jingjai precision yu kharis. Ke kilas dang nang te nei mani bat kiyai pelun ya kini jaka mali pun kot biang hang ketika jaka hak te pandal ba kilap pun khre. Bat kini ka precision kin pun kot da ka jingya seng yalap. Bat hadin ke jingya seng yalap. Kan ka bas ngau tu nat susu kolong ba kini kipai dongit barok kin beteng ya ka jing dwai. Han anda kilami nang ne berkelet lala ke jong tliwing kini syong punya dwai barok simet hadu benda syai mestep. Kuliah na, kadar balay mangi Katolik niya prosesyon. Kaya persyang berpersutu, mangi Katolik dan ni Kristan para kadi, ide ki Israel batamay. Iban haga jutang batamay, bang ide ki Israel batamay. Kaya na pendermayu, kenmanen ki pad Israel inday ki barim, haga jutang barim. Iya prosesyon ne, pag nung kena ando lang perhat kenjat ng hod, kilayat prosesyon. Mga makilig kilayat ko prosesyon bajrong tam, ako pertay. Hindi tang lay kanta. Sao pose na. Sao pose na. Prosesyon bajrong. Ako por Moses na Egypt syari kanan. Bakal simpor sao pose na bariyat prosesyon.
Pat hadirin jong kata, no, hakapor jong kini beliau jong belehi, beliau lah hukum bakin senas-senan daga senduk ke jutang. Pat haka senduk jong jutang balas na penitenat pada kiding akasia, pat kaksiar, pat kibeniat hati, pat kipi skor, pat kipi kiding, barah degi kena samla, bayat kene bagi araru. Hak ayu hangta tang dingdo jong aron, bat tang kisiko hukum Melayu Moses. Bat kamana ijing pan, ijing par, ijing duai, ijing kuah, ijing trang, bobrai, cuanra, আশীর্বাদের মুহূর্ত সবাই অনুরোধ করছি হৃদয়ে যত প্রার্থনা কামনা কান্না এই আশীর্বাদের মধ্যে আমরা যেন গ্রহণ করতে পারি আমরা সবাই ঈশ্বরের সেই আশীর্বাদ লাভ করি যিশুর আশীর্বাদ গ্রহণ করি Kapurom hapa barkun barmensim bakut Uang kumkom dipucumta barkorobor jelom la jelom amen Kecik-kecik por Hapa nakak kini rombak ramsan Sikit-sikit Hidup cai por hi Hapa Habakut ka procession na pun buat da kejing mani sakramen ba kejing kerku yaki paj baro ringkat kejing lek burom kejing keren kerpang ru na kinong ilam niam na kiwe ki balang bakan tup yu pastor ke balang Church of God ke baki je snok tilang na kapor sakapor banyarap mar keliang hadien daladap lut baro kiringet ki basa hajan ki syongpat sa kejing sang yalap ya tin blay bala ai biang du bak stan ni bare Wat nadu ke por shpau beji demit hadien ki program baro kisah sedang ya kejingilum haman ki yeng ringkat ki delegates bandwai ba yoro yublei baro shimit hadu dashai kindiat chapang gejingim ki khasi hakari Bangladesh kidan baro kemba arpau hadu arpsana jargon na ki nyausan tili kisnong bakan top ya nyau tili ki parish bat ki babon ki khasi ki dei haki sau tili ki parish bakan top ya kedimai si Mangal, Kadim, Jaflong, Lokipur, jaga Selhet Diocese. Na pedeng kini kumba khatsau berkhasan hajar got kedi Kristen Katolik. Bat la miru laingot keling do khasi bat sangot ki sister. Kaba ngau sarong kalong bawat ki puli ha kawe ke jakitin. Laj no na kaktin English. Hendai kita ngelek kat balak ban keren ne kaktin kasi lajong. Bat kita angnot banang penjana syushu. Ki khasi hakari Bangladesh ki im nakarep kuai bat tempo ki im sok im san wala ki dan hakari nang wei hende ki dan ka an ka baklan na banta ka snong juki wat ka sarkar Banglaru ka ajing ada lada don kino ki program Kristen bat ka jingi tanat ru kalong bakim juklet ya ketrai bangila ban sakhiru bat shem bah ka jingle nem ki ai brom yu play da ki jingthung jingtek bagi yo jingkar khu na ka ti utrai Sementara ringkat banga don ya kini girang ba kibadai na kani balang senang kidan bawa na India ro na Shillong te kibadang ya samit mentah bat hagni ka por ngin sarung kattu kani tili kilong yang kumbang ong ipi mane ba hadin ka prosian hadin ka program baro dakilakot ka program nang tina ka jaka bakibu kin salet lala ka jong yeng banyarwai banya yoro ublei baro shimit hadu da shai tengila wani i mentah kumang ngin sakhi da kala ki jong ki khmat ngin yarung hakikat tu kat ni teliki yang bapin i kan no gajing shirham ha kamansiam jeki ale ye buat ingi Kini pelok kini gibawan na Jaflong kadai
ke Paris ke badon hajam dauki hadin ke jingle niam bar ke prohibition kilawan hapo kena ying bansa bagi serwai baro simit haru bandasai kena ke jing don stamina jongi pai ungai jongi ha kini ki jaka jongi kamtam hane po Bangladesh ka jingai kelong ba serham hadu kata-kata malau snem gile kumni ban pen I ya ka jing serham joki Te nongkong nongsat ngai kublai kamtam ya kena ke channel bat kena ke media Katolik jongi kabadon hapo Shillong kanong idap de jengkemen bakilawan hapo kena ke Bangladesh jongi kamtam kena ke Sungai Burom kabangi ju Burom haman kasnem kamtam kena ke Sungai Utrai haga jengkut jongi por laya bat langba ke Sungai Burom jong Chris im te kum kena ke Sungai haman kasnem ngaya kendu kumba nyau peu santali kicnong kasih kebadan hapo ke negeri namar bahkan po di Bangladesh jongi duna ki katekis naki jaj kasih jongi duna ki langdok soblay naki jaj jongi balada ki long soblay ru namar baki ya school hak negeri Bangladesh kimla ban pensyab ban pementi ya ka dustur kamtam jongi ki kasih The further publication ni ka port pi sama yathu ingi by day bagi jinget Catholic hakni ka snong hakni gari kerpang na benta ki jaj bendu kasi Publication ya pi kamtam hapo kana jilaniam jungi ke Salhad Diocese habangi don ki kasi kamtam South Lake ne ki parish ki kasi kamtam ki kasi ki bedon hapo kana ki kasi war jantia ki bedon hapo kana ki Bangladesh tahaba hakajing im lang salang bat nakabanta ka jingit kamtam ngi kum ki Catholic haba ngi dabun snem ki Catholic ki bedon hapo kana ka di Bangladesh kum ka history haba ngila celebrate ka sunspa snem
Katolik hapok Bangladesh tang dai kum mangi kapok Jelaniam diocese te hamut kum ke history prapo hado nyopo snem ki Katolik ki don hapok kani Jelaniam hapok kani Jelaniam kamtam ki kasi approximately ki don kum arpo hajar ki kasi kamtam ki Katolik o Kristim jahagi ni ki por ngi awan kendu kum ki wan hapok kisnong haba kani ki jinga sing ngi yoi haban ban klein ya ka jinget bad haka jing Kristen bad haka jing perkat nak menta ka niam kurukom ka balang Katolik te kum juru kamtam hakini ki por ngi duai biang haba ars ngi teli kamtam ka singi sajan bad ka singi utrai kamtam singi bakra haka ka singi bakrau jong Kristim te kini ki atli ki singi haba ngi pura we spend whole day and whole night together to pray together. So this is a beauty that which we find that we the Catholic here in Bangladesh, especially the Khasis, we promote and we keep our faith alive through this Jinja Singh.